Thokoza gogo. Thokoza sisimathe ninjani lapho? Siyaphila kakhulu. Thank you so much for you ukuthi uphinde usijoyine futhi. Sisakuyona i-lockdown, sisa-lockdown kodwa at least siya-celebrate manje sikwi-level entsha. Izolo ungene kanjani kwi-level entsha? Izolo kungeniwe ngaphandle ngapha. Siyibonile. Ungene kanjani kwi-level entsha? Bequla, ayi siyababonela. Siyababongela cha singene kahle. Ngoba sibona ne-movement ngathi bakhona manje. Kodwa singakhohlwa ukuthi fanele siziprotect. Singene kahle kakhulu sisimathe. Sisakulindile ke sisimathe. Sisimathe asabhodele singazi uzobuya uyabuya nangisekabuya. I hope network I think nami yangisokolisa. Nisixolele kakhulu network ayikho right. Abantu abasebenza phela khona la kuma network angithi nabo so bebeyifika ngento ezimnandi izolo so bafa ibhabhalazi manje sekusafarisha thina. Kona kunjalo awu abantu bebafile ukoma. Yebo. So nje wonke umuntu bekumnandi izolo imiphimbo yabantu yonke ibijabule. Ninjani kodwa ningene kahle ke nakwinyanga entsha we are halfway throughout the year inyanga ye-6 of the 12 months. Sisayibambile lockdown ningene kahle lapha eVali. Singene kahle. Uma ngabe silokhu sigcoka ama-mask wethu hayi izinto zihamba kahle. Siyakwazi ukwenza konke kufanele sikwenze sibuye endlini. Njengoba shilo upresident sisaphethe umthetho. Hayi ke number one. Manje nabazohlola abantu kufanele bagqoke i-mask. Noma kanjani sisimathe. Mabazohlola funeke bafake ama-mask wabo. Funeke before bangena sibathole i-sanitation. Mabangena ngasendumbeni bayithole ikhona. Mabaqeda ukuphakama mabaqeda ukubhula uyasula futhi. Nawe uyayigqoka. Uma ngabe sowubhula i-distance yakho nalomuntu okhona funeka ube careful ukuthi phela siku-one room ngasendumbeni. So iba more than 1 meter ukuthi akwazi ukuzwa kahle. Noma sekaphuma kanjalo futhi uyayifaka imask. Aphinda sanitize ahambe. Kahle nje aphinda sanitize futhi aphuma nami ngiphinde ngisanitize futhi. Manje wegogo laba banotikoloshe akhona ama-mask otikoloshe. Inkinga nje yazi sisimathe ungikhumbuze enye indaba ukuthi ngoba uTikoloshe uthi nje qhamu ungaqabanganga nje avele sekathi iphe yami yafanele bathunge phela. Mhlambe that's my business efanele ngiyenze base bebaningi abadayisa ama-mask abantu. Mina fanele ngiyidayisele nje ama-mask ey'mfene nawotikoloshe ngiy'dilele nabathakathi. Ukuthi bathenge kumina nami kube khona imali engizoyenza nge-lockdown. Hey, people are making money guys thina sihleli. UNomsamdlulu uyasidelela la
uthi amasalamuza abambe inetwork yakho. Hello, Nomsani njani? Thank you so much, especially for watching through YouTube. I really appreciate that. Guys, if you can watch through YouTube, we would really appreciate it. We are trying to get to 100,000 subscribers on YouTube, and we also need more views on YouTube. So please do support Thenjiwe Comedy by watching on YouTube. We now have 995 videos. We are trying to get to 1,000 by the end of the week, which I think is very possible. Siyakhula, siyafaka. There's a beautiful new video that I posted today. Please, if you have not seen it, go and check it out. And also, if you have never seen me perform live, I've got videos of Thenjiwe performing stand-up comedy live. They are all on my YouTube channel. Please visit it. Uzothola konke Judge Thenjiwe Khambule, uzothola Mr. Khambule, yonke into ikhona laphaya. Kodwa ke esize ngakho namhlanje udaba lwamasalamuzi. Angiqale nje ngokubuza yini isalamuzi? Masikhuluma amasalamuzi sikhuluma ngani? Sisimathe masikhuluma ngamasalamuzi sikhuluma ngomuntu otshontshela abantu into engaseyakhe. Umuntu oyisigebengu esihlakaniphile. Futhi asithi ukuhlakanipha lobu ubudomo ngoba utshontsha into engaseyakho futhi ngamanga. Abanye basebenzisa igama lika Jesu ukutshontsha. Abanye basebenzisa prophet. Abanye basebenzisa ukuthusela abantu. So bangendlela eziningi ngizoyiqhaza kanje. Abokuqala abantu engingadila nabo abantu abarojwe abaprofeti. Let's say uyayehla eJoburg noma endaweni yangakini nangumprofeti. Uprofeti akutshela athi igama lakho ungubani wakabani, uzalwa ubaba wakho ubani, ekhaya kini kune-problem ngasendlini, kunento so anitholi umsebenzi, kuthi ayichaze indaba ithi noma imamela uthi iqiniso phela. Ngikhuluma ngendaba eyakele. Uma ngabe sayabona umuntu ukuthi leli iqiniso bese athi thatha amanamba wami mawufika ekhaya unika abazali bakho bekhuluma nentombazana ukuthi bangifonele. Intombazana nayo mayifika ekhaya yathi hayibo lento engizilwe iqiniso. Bafonela umprofeti wafika vele lokishini wafika wababonisa ukuthi cha ngithengeleni nje ikofi ngifuna ukwenza yokuqala example. Ikofi lize nabazali esitolo balinika umprofeti kodwa ikofi umprofeti maceda ukulithinta akhuluma ikofi ngaphakathi seliphuma izinto ezinukayo ezibolile and lisealed izinto ezingaphakathi zivalele ngapha zizophuma ngapha. Bese lo mama uyakholela ukuthi ibisi athi thathani lebisi leli nilithele ngase bathroom niyolala. Athi niyabona ngisondelanga yebo kwabanjalo. Ekseni mabavuka ibisi sekugqwele inyoka lapho ngase bathroom. And now umama lo waqala manje ukufonela umprofeti ukuthi wozosisiza. Umprofeti wathi thengisa leyo ndlu so that uzokwazi ukusizakala. And imali yaleyo ndlu mawuyithengisa awutsheli umuntu, awutsheli bakini, awutsheli abantwana bakho. Lapha endlini sebabona umama sekumuntu ophuma ngena nebheke, umama sekahlala ebhenki. Aqina umama athi man ithi ngitshelele umntana wami ngoba manje sekufuneka ukuthi ngithengise le ndlu. Ubaba uzothi makabuya ema-countryni amangala ukuthi indlu iyephi. Now wayithengisa ke le ndlu lo mama bahamba bayohlala bayoqasha efletini balinda imali ke. Imali ayiphumi immediately. Imali mayiphuma uthe phela umprofeti letha imali la ngikhonzela khona sizoyikhulekisa ungatsheli umuntu. Endleleni makayisa le mali uthole hijacking kanti hijacking is the same prophet bathatha le mali lo mama wasala nganalutho. So iningi indlela esebenziswayo mabangasebenzisa indlela yobuprofeti basebenzisa futhi indlela yomuthi. Umuthi
oyothenga umuthi wesintu, be careful, because uzothola umuntu uthi wena ngizokugqwela umhlonyana, ngizokuthenga umhlonyana, akasakuthengisa umhlonyana, uzokutshela ukuthi uneyinkinga wena. Obvious umuntu uneyinkinga, kodwa uzokinga ezinormal ukuthi uneyinkinga wena lapha emzini uhlala nomfazi wakho akukho right. Kuthi ubaba uthi wabe sekathi ngineyinkinga and futhi emsebenzini kuyabheda bangikhiphile, waqhaza njengoba abona umuntu izinto. Lo baba makasaqhazile wathatha ngizele ne-R10, buya ngizothatha le R10 yakuthi ibe nenzalo enjenge-3 million. Lo baba wahamba watshela umfazi wakhe ukuthi yeyi inkinga zethu ziphelile. Kusho ukuthi lo muzi masuwuthengi uthi ngimtshele wonke ama-problem wethu nokuthi indlu yethu iyadliwa. R ngizothola 3 million. Imali yendlu masiceda silethe kuye izoba double kunale mali esimnike yona. Asiyomnika uyoyibusisa nje kuphela. Ke ubaba kwenzakale ke ukuthi ahlangane nami angitshele le ndaba ngimqwayise ukuthi yeyi ayikho lento. Abangangimamelanga ke wahamba ke lo baba sisithenjiwe wayikhipha le R10. Le R10 uthi lo baba ngayibona ebhokisini 3 million. Faka i-R10 la ku-empty, makavula le R10 seyi-3 million. Athi ngayibamba wazonginika i-R50 wathi hamba uyothenga something udle. So bantu bakithi, be careful, because abantu abenza lento bamosha amagama wethu. Asiyabantu abaningi asabantu bangapha abayenzayo lento. Iyathusa, hey inyanga yakude yona leyo iyozodestroy impilo yakho, iyozodestroy imali yakho. Ngake manje iziguli uyafika umuntu osiyami ngidinga wena gobela ukuthi uyongilungisela yona. Ama-room wami ayi-17 le ngikhuluma ngayo yenzakele kimi. Gobela ngicela ama-room wami uyongicinisela wona, ngicela ungi-charge 1 and now babheka ukuthi unhloboni yomuntu and bathumela umuntu qala, then mina kanecathula kanani nesizulu sakhe asisizulu kahle hle. Ngitho uyasaba ukuthi abantu sonto bazombona ukuthi wena Medlozi sithi asiyohamba siye kalo muntu, mabahlangane nathi eMcDonald's siyokhuluma nabo la eduze. Sithi upastor weza qhamakeza umuntu ongaka nje osabekayo omnyama thuthu othusayo. Makafika upastor athi mama nginama-room ayi-17 guest house ngiqeda ukuyakha ngibuye endaweni yakuphi ukuphi, angizosho ke indaba. Ngicela uyongiqinisela wona, sekanginika iprice. I-guest house i-room eyi-1 i-R5,000. Uyazi ukuthi abantu house yakho mangiyoyiqinisa uzongibhadala kanjani ukuthi nayi inkomo ingenile. Hayi athi lo baba the only thing ongasiza ngayo enye imali sinayo mara siye ngale ngasedamini sikwazi ukunikezela, of which idlozi malifika lithi kimi bayothatha imoto baze banithathele nento eniphethe. Mina ngibese ngiyabatshela ngithi asingeke sikwazi ukuya lapha esigangeni. Hayi phithi seyijikile, yazi gogo, because wena kudala ukhona eSouth Africa, how about wena sikunike nali litshe lizokwenzela imali. Wena gogo sinika imali engange 35,000 uthatha ilitshe ngoba une-ID yase-South Africa, uyokwazi ukuthi uyolithengisa lelitshe likwenzela imali, uye e-American Sweets or whatever. Sekayaphuma lo munye phakathi kwethu
unikeze lo mnye usisi nje okhuluma isiZulu thatha phela cha kunini ngilini athathe lelitshe abhodale nalo lo makabuyele sisaphatha imali engako le mali makayiphethe kulapho ingqondo ibuya khona ukuthi labantu yilabantu badla imali yomuntu engamsiza yi2 million. Mina ngibese ngiyaphunyukelwa ngithi nina yini nidla imali yabantu balana eSouth Africa ngafungani sisithenjwe abathatha minutes kodwa banyamele njengamanzi phambi kwami ngiqine nje kamsitulo babe bavenishile. So inyanga ibani careful ukuthi uphuma ngesikhwama sakho uyapha ulibuzile idlozi na because into yokuqala besifuna ukuyoshuda lento lena sidistebhekile sishude kancane because kade ngibatshelile ukuthi labantu abeze kimi asibona abantu abaright wathi umntwana siye sishuda futhi asibasabi sihamba ngemoto yethu. So imoto ayithathwanga ezinye inyanga zithathelwa imoto ezinye ziyangenelwa ngenxa yokuthi babatshela ukuthi uyoqinisa uzothola imali asiyohlanganela endaweni eyihlathi or asiyongena ngaphakathi kwe-guest house ethize awusanophuma kuleyo guest house. So inyanga nazo inkonzo because now bayisebenzisa bonke lento bamprofethile ke lo sisi wamprofetha ke lo muntu ngemali ukumprofetha wakhuluma naye wamtshela ukuthi mamela makamprofetha wamtshela ukuthi mamela umntana akho ntombazana unenkinga sona so yabe impela injalo umama ngokuthemba ukholo awo umntana wakidnapiwa isonto alisekho kuleya ndawo le yaseJoburg la kade bathi likhona. So sizama nje ukunibonisa ukuthi indaba yesalamuzi ikhona kodwa nawe uyayikhipha imali ngesandla sakho ubanike. Example kunabantu abathi ngisaba ukuya eJoburg imali yanyameni imali ayinyameni wena bakuthinta ngomuthi bese uyathothobala ukhipha imali uyabanika mase uthi kuwe kusela amaphepha imali kukhona indlela eningavimba ngayo ukuthi imali yakho ingayenzakali ngalondlela. Imali ayikho ihamba ngomoya imali iyathathwa namagundwane ukuthiwa athatha imali asiyigundwane kusuke kuvuswe umuntu wafungeniswa ngaphakathi kwegundwane wazolanda lowo mali. Thokozani angazi noma ngiyazwakala na sisimathe. Siyakuzwa inetwork yona iyahlupha kancane kodwa nje siyakuzwa. Hey nike nasho ninobaba uMnguni lana the other day ukuthi siyathanda nathi sama South African ukudlala abantu sihambe inyanga ongayazi nokuthi yayizalwe kuliphi izwe nokuthi yakuphi nokuthi angabe bangakubo bayayazi ukuthi iyinyanga efika sifika nje sine office kodwa awazi ukuthi iphindumbe yayo uthi uyabuya e-office usuwashiya imali yakho ubuya kusekho lutho kuthiwa hayi lowo muntu ilisi yakhe siyaphela lowo muntu usehambile. Awumazi kwasibongo lesasisebenzisayo noma isibongo sakhe sangempela noma igama lakhe langempela kodwa wena umtrust umne yonke into nale imali eyi-cheap esiyithandayo ukuthi nje kuzoba easy ngizosheshe ngikuthole. And thina-ke nje sikoma social media sesibathole ama-adverts besho abantu ukuthi hey my husband left me 2 years ago and I was so miserable and crying every day until I met Mama Zahara. I met Mama Zahara 2 weeks ago. She gave me her muti and now my husband is back. We've been happy. He came back home a week ago. I'm now 8 months pregnant and we are very happy. Uthi hayibo. Ukhona kodwa umuntu ke noma ngathi uMama Zahara umsizile usengaseva kanje athi nje hayi I think I should share this because I'm the happiest woman on earth because of mama. Bamthanda uMama Zahara igama lakhe nalaba beyimali. Ngithi mina ubani kodwa okashare ngathi ngisho upresident wezakaza sisherele ukuthi imali yakhe wayithathaphi. Laba ke sebeshare ke sebethi nje hey imali uzoyithola. Mase kube khona futhi labo ke nje ubasho nawo laba bemali yamagundane. Hey bayahalisa mase be advertise.
bayahalisa mese be-advertiser ngoba mese belisha igundane ukuthi nje igundane lemali ubone kahle nawe ukuthi hey Nkosi yami igundane uzolithenga ngo-R100 bese kodwa lona lizokwenzela u-R1,000 every day. Uthi uyambuka lo muntu uyena ngathi akanawo no-R10 uyibuza ukuthi yindaba leli gundane lingamlandeli naye imali athi uzoyitholela thina, yindaba lizolandela thina. Kodwa ngoba phela sihluphekile futhi siyayithanda imali ukuba kuya ngathi vele nje ngabe imali imile from ey'hlahleni Nkosi yami siyithole kalula. Manje-ke akwenzeki kanjalo. Kodwa-ke ngifuna ukwazi-ke ukuthi wegogo, laba-ke abasithembisa amagundane emali nabasithembisa ukuthi uma ukhokha imali engaka, uma ukhokha u-100,000 uzothola u2 million. Ikhona yini leyo nto? Imali iyakwazi ukuthi iyokuthengela enye imali? Cha sisimathe, ayikho yonke lento lena. Uma ngabe futhi bekhuluma nawe bakutshela ukuthi nayi loan kodwa ukuze lephume lethi imali engaka, liwa ngabantu la ngaphandle. Ayikho imali eke yathi cosback. I-example, uma ngabe imali yayithenga imali, lo baba odliwa indlu ubedinga ukuthi umlisa wase-chemist amnike le 3 million, nanti 3 million naye lo baba une-problem, so funeka amnike le 3 million ayovala ukuthi indlu ingasadliwa, so that ithi imali mayingena yalo baba bakwazi ukunika unyanga imali yakhe. Cha, indlu eyalo yababa imali yakhona iphansi, i3 million ibiningi, umthembisa ukuthi le 3 million wena letha thengisa le yandlu unginike le mali. So usakona ukuthi imali ayithengi imali, bambonise le mali abazi ukuthi izohamba, bayazi kahle ukuthi noma ngaze ayithatha izohamba kuye kodwa yakhe thina sizogeyina. So akwenzakali ukuthi imali ithenga imali. Noma unike 50,000 then unike 10, let's say ithi esile bayenza bathi letha 3,000 uzothola 100,000. Ayikho into enjalo. Uthola umuntu akhaleze umphile. Abantu faneke babe careful, bayazi ukuthi asiyithi inyanga esenza leyo nto leyo. Lento leyo. Hey, and mase befikile sebesitshela imilingo abayenzayo nathi sibakholwe. I think nemali iqiniswe mekuthiwa impande yesono khona nje owaye ebhalile emaphepheni i-testimony yakhe ukuthi nje I was working but I could not save any money because of my debt. My life changed when Dr. Saleh Mama came to my house. He gave me a miracle water that cost me 500 rand. That's miracle water. Njoba manje u6 rand nje. About 500 rand kumese ne miracle. And he told me to wash myself and my family with it. Dr. Saleh told me to start a small family business on my own in 1 year. Start a small family business of my own in 1 year. I managed to raise enough money to start up a big supermarket. Presently, I am owning about 15 taxis. I have my own big house, fully paid. Now I live a stress-free life with my family, and all my kids are in good schools. Wasezofaka-ke isithombe sa-Idris Elba. Idris Elba is an international actor from the UK who is working as an actor in America. Ubone ukuthi labantu ngempela they just pick up any photo abayitholayo bayibhalele bona lama testimony. I don't even think Idris Elba uyazi ukuthi wayetrenda la eSouth Africa, etrend eAfrica ema-newspaper be-advertise ngayo ukuthi nje uyayincoma le nyanga. Akazazi ukuthi thina simazi ukuthi u-taxi drive. So how do we deal with laba aba-advertiser emaphepheni? Ngoba ziyahalisa izinto zabo mese be-advertise ubone ukuthi hey ngeke ngathi ubaba Salib uzongisiza. Kona kunjalo ngoba sisithe ukhona umama, yazi khona into enye engimangazayo ukuthi noma sekuthiwa lento lenana awuyiboni kodwa ngesinye isikhathi lo
ngibona ukuthi lo ukhona into abamenze yona bamhypnotizile because yena uthathe ifoni yakhe wabona imali eningi kuFacebook makabona imali eningi wafonela lo baba Ara wamnika instruction wathi ngaphathi kwebhege yakho ngiqala ungifakele 1 million alothi kimi cha nami ngayithatha ngayifaka wathi ngifunela ibhege entsha esikulu lo mama wayithatha ibhege entsha wafaka imali wayifaka phansi kombhede athi ifake phansi kombhede kulale wena nje kuphela nomntwana omncane hayi umntwana omdala awutsheli muntu ngikhuluma ngomama onganalutho ophila ngegrant wayifaka imali yokuqala lo mama wabuya ke lo baba lwebusuku wafona wathi yazi khona manje ngiyokubhekile la ngikhona ngiyakubona ukuthi uphede ulele nomntana ongaka umama forgetting ukuthi wamtshela ukuthi uzolala mingaki wamphinda manje sekamhypnotizing wathi yazi siyakubona la ulele khona so umamele ama-instruction wethu wonke thela itswayi ngaphakathi kwale bhege bososithelela nempuphu ngabo athi kukhona into egade ibhege yakho uzothi mawuthi papa uyafona uyacomplain athi hayi athi amadlozi ngikutshela ukuthi kushoda imali engange-1,000 ufake irandi phezulu kuthi kumbonisa ukuthi this is traditional uthi ufake irandi phezulu hayi lo mama wathemba wayefuna imali kumashonisa wayibhegeni lapho makayifake ebhegeni lo mama lo imali yavenisha impela zoom imali ayikho mamela-ke bathi bakhabo babakho uthi unike abakhabo mama nje kuphela lo muntu ukhuluma English unike abakhabo mama akho nje kuphela awunikanga idlozi lakhabo baba hamba ozama another 500 rand umama lo wathi phela mina ngisebenza athi izamo uzobabhadala rand lo mama wayeze enkonzweni sahlangana saqoqa wathi yayi bafuna only to find usaba nekamuri yakhe manje usaba nokulala manje kule kamuri because akasana lama 500 every day so we had ukuthi sifayithe impi yalo mama akhiphe lesi sithunzi asilahlele ngaphandle akhulume nalo muntu then angithi yenzakala kulo mama akatshelanga udadewabo phela sinjalo thina abantu abamnyama yaphelela kulo mama ukuthi lento ingithusile hayi ugogo wahambile wayongisiza umkhulu bani wayongisiza alright kanti udadewabo naye ule trap uyahamba nje uyofuna umuthi wenhlanhla makayofuna umuthi wenhlanhla uhlangana nomuntu uthi before uthola umuthi wenhlanhla ngicela uhlala khona ungifakele imali engange 1,500 ngizokunika abatshalana endlini labantu uphumele ngaphandle ugqobise i-oil umzimba wonke ume ngaphandle nje ungatsheli umuntu wema ngaphandle wangatsheli lutho wafuna ucomplain yasho futhi lo muntu wathi mamela ngifakela imali futhi enganye 1,500 idlozi lithi ushodisile ukhumule futhi ume lapho and uvule ifoni yakho ilocation itholakale so that idlozi lizobona la ukhona into eyenzakele ngalo sisi warapiwa kibo ngaphandle so leyo nto futhi isala nathi at the end bona uze mabakhuluma bathi izinyanga zidla imali zethu izinyanga ziserobhile asikuyithi bantu base South Africa senza lento and mabanenza labantu niyazisa nikhiphe ngesandla senu nibanike iba careful ukuthi ukhuluma nobani ngendaba yemali imali ngeke ithenga imali awungeke urobheke kalula kanjalo umuntu athi khipha 10 rand izabuya i100,000 ngabe kunjalo kwayena mothi yambheka lo muntu uqashile lahlala khona uyithathaphi imali angeke unike umuntu imali engako so ngiyazi abanye abebangakaze bahlangane nale ndaba bayibone ngila hayi ngoba ngizokujaja ngila ngoba ngikwenza ukuthi ube aware ukuthi thina inyanga zase South Africa mhlambe bukhona ubugebengu engingabazi buseqeleni kodwa le engiyaziyo eyosalamuza ukuthi
niyalimala kancane kancane, imali iyaphela. Wala umuntu yona noma sekasebenza kuyi-grant nje kuphela, kodwa le ekamama bani bani uyayifuna azayithole, azaphinde fikela azabona ngana nix. Ngizolinda imibuzo ke sisimathe, ngeke ngizwe ukuthi bathini kuyabantu. Hayi, thokoza gogo. Eyi, yaze yanzimisa imali waze wayipande yesono. Eyi, siyayithanda imali. Abanye abantu baze badayise ngisho imizi, benze nezinto. Eyi, uthi uyambuka lo muntu kwayena uyilambele. Uthi ubuka izwe avela kulona, uthi wayengasanika iy'ngane nje nanopresident wakhe-ke lo muthi, ngoba kulambe kuze kwalamba ngisho upresident ezweni avela kulona, kodwa decide ukuze e-South Africa azokwenzela thina imilingo yemali, uzokwenza thina sibe rich. Yena la izwe avela kulona mhlawumpe uwodwa umgaqo wetiyela. Uzibuza ukuthi why bangayenzi le mihlola abayenza ey'ndaweni zabo. Guys, we really, really have to be careful. We have to be careful. Uthi uNomusa Mdluli, okungicasulayo ukuthi le phepha i-The Sun yilo elibhala wonke lo doti. Phela i-The Sun nayo yenza imali weNomsa, izenzela imali, futhi ukhumbule ukuthi i-media e-South Africa imvamise iy'phathelwa abelungu, abanendaba ukuthi nenzani. As long as you are buying the paper and they are buying i-advertising space, abanandaba ukuthi who is believing in it. They don't care about us. So we have to really, really be careful. Nangu umncedi wohlelo initiatives uthi ngicela ukubuza ugogo wazini ngesandawana. Thokozani. Isandawana yisilwani esanjengegundane, uma ngabe une-picture yegundane, kodwa sona sine-breathing, sinegazi la sihamba khona. Isandawana abantu badume ngokuthi senza umuntu abe rich, kodwa mina ngithi imiphumela ikhona and ibuhlungu. Omunye uyasebenzisa aphumeleleke abe right abe nemali, kodwa makasashonile isala nabantwana iqeda abantwana. Yiloko ngikwaziyo ngesandawana. Angazi ukuthi bofuna ukubuzela bofuna uku-understand-a ini ngesandawana. I am not sure. Mncedisi wemncedi umncedi wohlelo, if you can tell us ukuthi yini exactly obufuna ukuyazi ngesandawana, noma ubufuna ukwazi nje ukuthi ugogo uyazi yini ukuthi isilwane esinjani nokuthi esisetshenziswa kanjani, noma mhlawumbe ubufuna ukwazi ukuthi sidlani, mhlawumbe unaso nje nawe isandawana lapho kwakho, sesiyakuhlupha sifuna ukudla kwaso awazi isidlani, noma ufuna ilanguage ozosithuma ngayo ukuthi siyofuna imali. Guys, mina lento yegundane iyangiconfuse ngempela. Nasi isandawana. Mina nje lento yegundane iyangithusa, ngoba manje into engimane ngiyibuze yona wena gogo ukuthi igundane-ke mese kuthiwa liletha imali, liletha kanjani njengoba igundane lingango-10 randi kwalona nje, u-10 randi phela ubublanket egundaneni, liwuletha kanjani? Number 2, mina ngikhule ngazi ukuthi igundane liyayidla imali. Mubeka igundane nje la kukhona khona into eyikhalibhothi, into eyimali, liyayidla. Elinjani-ke leli eliletha imali? Yazi abantu they don't understand ukuthi igundane asiyilo, kuvuka umuntu ethuneni bese kuthiwa ungene phakathi kwaleli gundane uthatha imali. Mani ovusa ethuneni, let's say umuntu okungasiwakini, but ufuna imali uzothwala kulela thuna, uzofuna ukusebenzisa yiphi? Nabo usuyasho ukuthi abantu balisaba kabi igundane. Malingena nje edrobheni abalijwayelanga bajampa bayenza kungene igundane, kanti kungene igundane singene ngesimo yaloyo muntu osemathuneni abamvusile. Nzima indaba esibhekene nayo. uSydney Mabizela uthi uma ungumuntu funda ukusebenza nzima,
ukuze uphumelele, not ukuthatha imali or not ukuthanda imali eza kalula. Yikho uzolahlekelwa ngokukhona ngokungekho. Hey, this is so true, yazi weSydney. Fanele sifunde ngempela ukuthi ayikho into, easy come easy go. Zikhamu zigo. Ayikho into eza kalula nje kanjalo. Hayi bake asifundeni ukwazi ukuthi ngempela zikhamu zigo. Easy come easy go. Nangu uJonathan ubuza ukuthi is it true ukuthi imali can change into lotto papers? Nangokuthi nje usefuna amaphepha lotto kuyenzeka ukuthi ishintshe imali iba amaphepha lotto. Yisalamusi ke naleso. Ezinye zamasalamusi ayikho into enjalo, akwenzakale-ke. Okukhona nje ngenzela bakunikela amaphepha uyena wendlini ayodla imali yakho. So ngiyanguzwa abanye abantu bathi ngawathatha ngawagcina ngoba izodla imali yakho ngoba asiwona lamaphepha oqabangayo. Yani usuku moya Mackenzie uthi yo I once had a dream of such kind of a khuntwane. Angazi-ke mina wesuku noma kwakuwukuthi ene ucabanga imali yini nawe. Hey phela mu-broke ungaze ugcine ulingeka kule zinto noma nje ukuyiphuphela nje igundane. Ungaze ulingeke mese beyi-advertise lezi zinto la nazi ney'nkinga nawa nama-direct debit nawa nama-debit order, especially njengoba sekwi-lockdown nje we are losing work, we are losing money. Ungaze ngempela ugcine ulingeka njengoba bebaningana abazodlelwa izindlu because of into eyenzekayo nge-recession njengoba sikwi-lockdown. Kufanele sibe careful ngempela guys. Uthi uNdureng, hi Ndurengo, how are you? Uthi so basically lezi zinto zokwakha umcebo osheshayo zinemphumela ebuhlungu ekugcineni. Uthini ngalokho ukuthi izinto lezi zokwakha umcebo osheshayo ziba nomphumela obuhlungu ekugcineni? Yeah, and everything vele oyithola easily and very fast ungayisebenzela yona umphumela wakhona awukho muhle. Into engizokutshela yona ukuthi umuntu kakhulu umuthi uyasebenza kakhulu and asiwumuthi wokuphila umuthi wokwakha. Vele endaweni yomuntu umthakathi vele ukuthi mina ngoshipha nje the dark. So akunamuntu ongeza kuwe azokutshela ukuthi lethi 100 rand izokwenzela something and azokutshela yabona okunye singena idlozi lakho lizokhuluma nawe Ndumbeni. Idlozi limangale likhulume i-English and then bebathi ukhokho wakho bekafunde kakhulu and still umuntu uyakhontinua lokukhuluma balokwa ziyaphendula. How ukuthi abantu bakudala bebaso perfect nge-English ngalezo sikhathi. Hayi uthe ugogo mawufika lapho bakubuzeni no bangibuze isibongo sakhabo yonke into. Mabaceda ukungibuza and then ngaphuza something ngizobona lento ekuthiwa ngizoyibona izitha zami. Then I become dizzy nausea. Then after that ngiyaqala manje ukuzwa ukuthi ayinawo ugogo wami, but now uvela nge-English. Lo muntu kwathiwa nje kuphela uyabona mongami awuyishile emoto engaphandle uyazi ukuthi yiyo zoqeda impilo. Shiya le moto uzokwazi ukubuya uthole 8 million idlozi liyakuthembisa. Uthi bekade nalo idlozi lapho ngale kweharet kwekhethini. So abantu kufanele babe careful ngendlela emangalisayo because ngalesikhathi une-stress udinga ukuthi ezokhuluma nawe. Ngalesikhathi uqakekile kuba kuhlangane nabantu abarong. So umuntu maqala athi uzokusiza mbheke ukuthi uziqala na. Into yokuqala ezokutshela iskin sakhe siyakutshela ukuthi uyasizakala lo muntu. Iphaca lakhe liyakutshela ukuthi uyasizakala lo muntu. Akungeke uzothatha ikofi
liphenduke izinto ngaphakathi. Angeke uzothatha amanzi uwathele ejaridini nomuntu uthi uzokhipha isilwane, la manzi akhipha ibhodleleni nani, isalamuzi leyo nto. Akwenzakali ukuthi umuntu athi ngiyemzini womuntu ngiyokhipha isilwane, afike khona athele something cala besathi shaya la, mamela bashaya la kusildi ku-clean, nawubona ukuthi akugubhanga muntu kodwa kuphuma ibhodlela, isalamuzi lelo ekelani ukudliwa. Kwaze kwanzima. We must really be careful. Nakho ngilunyelwa nayisandla, mhlambe nami sekufanele kube khona la ngiyokhokha khona ngumama Zahara. Usibusiso Ezrom uthi, hi Awusithenjiwe, I'm so sad that I'm gonna miss your shows more often because of work. Awu ngizokukhumbula phela wena, you are a really good supporter of the channel, ngizokukhumbula nami. But ama-shows mase siwenzile, we keep them. Ayahlala ku-YouTube nakhona ku-Facebook. So you can, it's nicer to watch them live, but you can always watch them later mekuwukuthi awazi ngokuwabona live. Athi uLindo Kuhle Ximba, hayi nakhulu sisi wami, ngibuya khona lapho yize ngingakhokhanga ngabaleka sebefuna imali. Waba nenhlanhla ingqondo yabuya ngoba ngempela la masalamuzi kumane umuntu omuthembile kuthiwe nje hayi nangu naye ugilekile. uParadise Twin 1 wakamzimela uthi senze njani ukuze sibe rich or siphumelele empilweni gogo, cause phela kubi ngaphandle, nemisebenzi ayibonwa, asiqashwa, kuqashwa bokufika. Senze njani-ke ngempela mekuwukuthi siyayifuna phela nathi imali. Akumnandi ukubona abantu bephila kahle, abanye befika izolo nje kwi-country sebephila kahle, sekuyibona abafuna sibasebenzele nemisebenzi ayikho. Yini ongasi-advise ngayo efanele siyenze? Yazi sisimathe, mina ngi-advise abantu into eyi-one, uma ukwazi ukukhuluma uzazi ukuthi uphumaphi, ukwazi ukusholeza edlozini ubonge, ayikho into esiza umuntu njengaleyo. Example mangiyami, uma ngabe umuntu ebengimthembile emhlabeni sekashonile, into engizibayo umkhulu nedlozi qha. Angithi sithi sisithenjiwe uNkulunkulu siyamkhonza, idlozi so uma ngabe ungakwazi ukukwenza lokhu kokubili kuzokusebenzela. Zikhona ezinye izinto ongawenzi wena, uyawuthola umsebenzi awubongi, uyayithenga imoto awubongi, izinto ziyenzakala zindlule phambi kwakho, ngaphunyuka akwenzakali. Mina ubaba ongikhulisayo bekade athi uma ngabe uthakathi iba nenyanga, uma unganenyanga hamba kuNkulunkulu. Athi ngoba ungeke usurvive kulo mhlaba, umhlaba ukhohlakele. The only thing enganitshela yona, yazi ukubonga mothola into. Uma ngabe ungokoyitholi, zifundisa ukucela, iba patient, ucele futhi ukwazi nokukhulekisa leyo nto. Uma ngabe uyaphuma iba sure alo muntu angene. Kukhona lento ukuthi umuntu uvuka nje kuphela sekagcoka ubuhlalo, uvuka nje kuphela sekagcoka iduku, sekabhale susa kanjani lo muntu ngoba kwayena connection yedlozi. Connecta nedlozi lakho kuqala, bese uyaphuma uyofuna usizo, whether olusizo okukakhulu engitshela abantu ukuthi ungathi lo makoti ufike nini kanjalo nenyanga engakini usizwile na isigubhu sikhala makafika, because eyi-one into efuneka yenzakale, funeka kube khona into eyenzakalayo esibonisa ukuthi lo muntu idlozi likhona lapho, noma ngaphumelanga lapho sekafika endaweni yangakini entsha, makube khona ilight. Uma ungena ngaphakathi kwendumba makube khona ezinye zezinto zakini ethi uma uzibhekile ukuthi no, lezi ngiyazazi.
Angazi noma ngimphendule uzwe kahle na. Hayi, uphendule kahle kakhulu sizwile. UPhakamani Dlamini uyabuza lana uthi zikhona ngampela yini izigubhu ezinhle ezingafuni imali. Ley'gubhu ekuthiwa iy'gubhu zemali engafuni igazi. Ithi ngiwuphinde umbuzo ngiwufunde. Zikhona ngampela yini izigubhu ezinhle ezingalifuni igazi. Ley'gubhu zemali esiye si-advertise-elwe zona kuthiwa isigubhu esizokulethela imali. Zikhona ezinganakho ukuthi mhlampe ekugcineni uthole ukuthi njengoba usungawafundanga ama-terms and condition zizogcina zikufuna igazi ezinye. Zikhona ezi-clean ongazenza wazi ukuthi hhayi ngeze zize zingifune izinto zobumnyama. Sisimathe ezinye iy'gubhu vele sikhuluma last week ukuthi indlela iningi yokuthi ezinye vele zifuna igazi qala ngomamakho uye uzobulala swakho ukuthi mamene uzafanele ukuthi uye kubabakho manje imali eningi isegazini likababakho ukwenze kodwa kungalungi ukuthi yilaba abavumelana nemimoya yebumnyama ubuthakathi ngesintu ubuthakathi lobo because akuhlangani nje nhlobo. Hey, kuyashuba, we are learning every day. U-Elihle Ayanda Ichunu uthi I'm watching from Esikhaweni H2. Thokoza gogo, bengifuna ukwazi uma umuntu ekwazi ukuthwala ngama-family members akhe ngey'mpahla zabo, iy'thombe zabo, laba abangasekho. Umuntu uyakwazi yini ukuthi athwale ngama-family members akhe ngey'mpahla zabo or iy'thombe zabo laba abangasekho? Yebo, uyathwala ngazo. Uyathwala lapho bathuma khona ngithi. Uma ngabe le mpahla ayiqinile uyazi ukuthi le mpahla lena ngitshela ukuthi lo muntu noma akashone ngiyiqine ngasedrobheni ingahambi. Mayesinye isikhathi asizi impahla ke lezo. Uthola ukuthi izithombe uyakhuluma naye ngesithombe ukuthi namhlanje uyaleni kusasa uyaleni. Kuyenzakala lokho ikhona lento enjalo. Hey, kunzima la ngaphandle. Kunzima kakhulu. Uma ubona isandawana kusho ukuthini? If ubona nje isandawana ngabe kusho ukuthini lokho? Usibona usiphupha noma usibona ngamehlo ngoba isandawana asiyona isilwane engathi singathathwa sabekwe ekhaya. I think ukhuluma ngokusibona ngamehlo because ngabe ubhalile mhlawumbe ukuthi noma ungakuthi usiphupha ngamehlo. Akunankinga ukusibona ukusibona. Abantwana bangale bayazibulala abashayane ngazo ngoba yinto esebayijwayele mase bakhula batshela ukuthi le nto yenza imali bayaqala beza ngayo ngapha bayibiza ama-10,000 ngaseJoburg bayibiza ama-20,000 because abantu banenkolelo ukuba le abayisebenzisa yebo ngali baba nabantwana baphumelele angikombono. uGugu Khumalo uthi uGugu izolo ngiphupha umama obefaka ubuhlalu wangibizela izinamba but wathi iminyaka yezingane zakhe beziwu-6 after that walala nami ngaphaphama. Inhlanhla or ibhadi? Uyabona ingidida lama kathi walala nami. Ngoba ngazi ukuthi balale lokhu kwehlofihlofi noma balale lokhu kobuthongo. Ngifuna lapho kula ngifuna khona ukuthi ngiyamuzwa ngiyayifunda la ubuhlalo wangibizela kungaba uma ngabe ulale nawe ngendlela yokuhlala
yazi ukuthi umoya omubi, kodwa abantu bayawaphupha kwamampela amanamba aze kwangathi vele i-age. Uyavuka wabhale ungatsheli umuntu, uhambe uyabhesha kulotho. Because now ngesinye isikhathi ikuyenzakala kusisi wami, wawathola amanamba aphuphile, makavuka ekuseni wathi hayi angingeni le nto, angithengisa iphupho lami, makabheka phumile la manamba. So angifuni ukususa abantu ngithi ayenzakali, iyayenzakala kodwa it depend ukuthi ulele nawo nhloboni. eyami yanambelotho angifuni nje ikhulunywe. Ngangingawaphupha ngaze ngawabhala nokuwabhala, aphuma ngokuncena nje ukuya esitolo ngiyothenga amaphepha amalokhuzelotho. Eyi, ngabe ngiyisigwili nje manje, hawu kwabheda kanjalo-ke. Sengiy'tshela nje nami afterwards sengibuka ukuthi awu ngaze nganebhadi, kanti bese kuyinhlanhla ifikile mina ngayithatha kancane. Usuku Moyo Mackenzie uthi serious, it looks exactly lalelo. So lafika njani in UK? Oh, lalizontshontshelwa imali yami. Hlambe lalizontshontsha imali yakho ngempela. Amakundane bayakwazi ukuwathumela ahambe amazwi, uthole ukuthi njengoba ese-UK nje usuku lifike lize lifike khona la e-UK lithunyelwe hlampe umuntu osekhaya. Iyayenza futhi la ngingakhona nilisogolisa abantu impuphu uma ingena iphele fikela mfazi abantu azichaze ukuthi mina bengisebenza nesonto lithile bekade vele sithatha ama-grocery wena gogo wasihlula gogo bani ngoba wawuthandaza and uyinyanga nje endaweni. So sikwazi ukwenza lento esijwayele, noma sifika kwakho siphuma sesilokhu sithile sinjani. So ikhona into enjalo, babasebenzisa abantwana babantu, basebenze emini umuntu, ntambama igundane. Thokozani. Yo, hayi thokoza gogo. uSmilo Mthethwa, uthi uma ungenwa idlozi uyakwazi yini ukunqaba uma ungafuni? Mewukuthi kuthiwa ungenwe idlozi, muthi mina hayi, return to sender, I don't want this gift. Uyakwazi ukwenza njalo edlozini? Thokozani. Hey, hayi Simathe nawe mara. Thokozani, no, akwenzakali thando sami. Cape, ungaya eCairo, ungaya wathi ngcono ngiye emgidini kagogo wami. Ugogo wakho wenzela yena. Uma ngabe uzelwe unjalo akunanto ozoyiyayo. Ngabe kuphisana ngayo ubuhle, ngithanda ubuhle kakhulu. Ngabe ngingekho la ngikhona, ngabe ngingazange ngamukele, mhlawumbe ngabe ngile nyanga ethwasile maqeda yajampa yathi mina ngisazingeni. Kodwa mabaphila kuwo uzoya yonke indawo uzozondwa, izinto zakho ngeke zihambe kahle. Mamela kahle. uJesu because of bekade abiziwe, umhlaba uzange umphathe kahle. Fikela aze ayenze zonke izinto bekathunye zona emhlabeni ukuthi sibone ukuthi indodana kaNkulunkulu. Is then sikwazi ukuthi akabambeki, akasondeleki, ungumoya engcwele. So nawe uze uyofika lapho kufanele ufike khona, whether umprofeta noma uyinyanga, kufanele uyofika. Noma ungazofika una-60 uzofika. Khona abogogo abathwasela ekhaya sebana 50 something, 60 something, and mangithi ngiyabheka makakuqoqela uzakutshela athi mina bengiphatha small bag, athi bengingayiqabangi lento ngibalekile. So kade angitshela athi gogo mina bengiwu-piece of paper la ngihamba khona ngiphana ngama-address, and mothi uyambheka uyambona ukuthi lona ugogo ohlakaniphe ngale ndlela ebangani, mari liqine idlozi limtholile. So angizokutshela ngithi kunamanzi ongawaphuza, kunomuthi engakupha wona, ayikho. Uzofika nje kahle. Thokozani. Eyi, thokoza gogo. Nangu uGugu Khumalo
esicacisela iphupho lakhe ukuthi usho ukuthi wazumeka ugogo lwamphupha emnika iy'namba, hhayi ukuthi balala lokhu komkhuba, wazumeka. Ayi kushuthi njengoba uchazile-ke nje ngazi ukuthi kushuthi inhlanhla leyo. Njengoba sesishilo ukuthi sisimatheni kusho ukuthi inhlanhla ngoba ubekade amnika ama-age number lawa ambonisa ukuthi umnika into ephilayo makaqeda wasondela kuye, ngoba uma ngabe ayenze okubi kuyabonakala kona kuba khona iy'nsolo le bekade kwamanamba ekade azothatha iy'nhlanhla zakhe, kodwa manje uma ngabe ekhuluma kanjalo ethi wazumeka ubesebenzile umsebenzi ugogo umnikile amanamba. So yena ahlakaniphe-ke akubi amanamba welodwa nje kuphela, ngesinye isikhathi lawo manamba check-a lawo ma-date ukuthi mhlambe bofuna umsebenzi or something, awuzothola umsebenzi ngalawo ma-date lawo na. Inhlanhla yakho iqele ngalawo ma-date, guqa ngalawo ma-date uqele indlakho, u-check-e kaningi. Thokozani. Uthi nje uMackenzie, hhayi ethenjiwe ngantshontshelwa-ke mina yileli gundane. Hey guys, fanele sibe careful siy'gade ngempela ezamagundane. Ngizofunda 2 more ngoba besimthembisile ugogo ukuthi namhlanje ngeke size seqe kakhulu, sizothatha i-hour because na-next week sikhona sobe sikhuluma ngenye i-topic. U-Africa Rising uthi, can a sangoma bewitch you while trying to protect yourself with muti? What are the signs to look for? Nangokuthi nje usezeke ugogo langalibalele kanti ugogo uyakwazi yini ukuthi aphinde kube uyena futhi oganga ngami kanti mina bengithi uyangisiza. Lapho ngizoyiphendula clearly. Kaningi ngibatholile kubangelwa ukuthi wena masofika soba too much ukuthi so ipokoti lakho sekalazi kakhulu, yazi nokuthi mamela ngihola bungaka ngibhenka bungaka. Inyanga moya kuyo akufanelanga ngiyazi ukuthi uhola malini, akufanelanga yazi ukuthi kwakho kukuphi, nihlanganiswe into enihlanganisile. Uzayazi kwakho uma ngabe funeka yokuqinisa, cha. Akangayazi ukuthi uyi-CEO weyenzani, mangabe usemsebenzini makaphiwe yena izindaba zakho ukuthi lo muntu usesikhundleni esiphezulu yenza 1 2 3 4 5 nje kuphela. So ngalesikhathi sozichaza kakhulu inyanga ithatha i-advantage iyakuyuza, kulapha kuyuza khona-ke manje sekasebenza ngawe ukuthi uma ufika ekhaya sekupholele oze ngayo number 1, so ku-number 2 uzombhadalela, u-number 3 uye sekamphonsa manje no-number 4. Inyanga itshelo yidlozi. Thokozani. Thokoza gogo, yabo lo ichazayo ibaluleke kakhulu, bayaphapha abantu. Umuntu athi efike enyangeni ingakakhiphi ngisho isikhwama samathambo, useyitshelile ukuthi yena ubani, uze ngani, uthakatho ubani, waqala nini ukumthakatha. Uqale ukuthi manje lo muntu ozoguglisha kuyena usezoguglishani manje ngoba wena usumtshelile yonke into. And also uyamconfuse ngoba mhlambe bekungekuphume lento oyishoyo. Usazi nokuthi indoda yakhe ihlushiswa yini, nokuthi ithakatho ubani, usazi nokuthi emsebenzini uthakatho ubani. Uyena osetshela inyanga, ayena udokotela wezinyo la umtshela ukuthi kubuhlungu liphi izinyo. Naye futhi owezinyo uyena ofika yena uthi kubuhlungu izinyo, a-check-e bese eyasho ukuthi hhayi unama-wisdom tooth noma inkinga yakhe awuxubhi, bese eyakutshela ukuthi diagnosis yakho ithini. Manje thina siyi-diagnose thina, sihlakaniphe kakhulu. I think it's a very important point lo oyishoyo. Uthi thank you so much Mackenzie. Sinifundisa niko-UK, cabanga nje sinifundisa izinto zasekhaya. Hey, but guys, nayi inamba yagogo, please nimfonele because I can't read all your questions. Abafuna nokuyogooglisha nokuyo-check into zabo, nimfonele nimcontacte because we cannot read all the questions. Last week samhlalisa 2 hours ukuze abuye na next week ngicela singamhlalisi kakhulu. So ngizofunda i-message yokugcina nje kaSakhile Mpele. Uthi uSakhile Mpele, sorry bandla ngifika manje. Hayi siyakuxolela ngoba siyakwazi ukuthi you are a friend of the channel. Ulate nje
vele nasesikoleni kuyabeka late, nasemsebenzini uyaba late. Sorry bandla, ngifika manje ngicela ukubuza ukuthi ungakwazi yini ukungihlolela lana manje gogo? Cela ukuhlola manje. Fakela mina i-wallet. yazi futhi Sakhile, kahle kahle akukho possible ukuthi ngakuhlolela kaso. Bakhona abantu bathi bacela ukuthi ngibahlolele. Ngizokukhuluma nje iqiniso, angikaze ngisancenga niyababuza. So my problem is abantu bakude ngitshela amakhehla ukuthi baqela ukukhuluma nani, nizokhuluma kanjani nabo. So I think over the telephone ngiyakhona ukuthi ngingathi ngizoyehlisa izulu, ngikhulume nawe ngengilosi. Kodwa ukuthi ngizokubhula, ngifuna ukwenza example, ngibhule ngithi kodwa ngakwazi ukudonsa sikhulume ngize ngikwazi ukukhansela over the telephone, and ngakwazi ukubamba lapha nalaphaya nokuthi ukwenza. Angisho ukuthi ngizothatha amathambo ngiyubhule ngivule i-laptop, no, lokho kona akunoyenzakala ngoba ngesinye isikhathi umuntu mayegula kukhona okukhuphukayo. So njengoba ngincane efonini ngingakhona, because nanoma ngumntana esikole bekade ngikhona ukuthi ngiprofit umuntu over the telephone, ngikuthiwa umfonele lapho mtshela ukuthi asuke endaweni ethize, bengikwazi ukuyenza leyo nto. Kodwa khona ile ye-laptop angazi ukuthi sikhuluma ngento efanayo. Thokozani. Siyezwa kahle. Thank you so much gogo. And guys, can I just emphasize, uzongitshela gogo mekuthi ngi-wrong yini, ukuthi we must also remember ukuthi abantu abalaphi bendabuko asiyikubona mesiyofuna umuthi kuphela, asiyikubona mesiyolapha kuphela. Sometimes you can use them as your therapist. Sometimes ungabe kukhona izinto ofuna ukuzenza ekhaya, uyahamba uyo-check-a nje, not ukuthi baze babhule ukuthi umsebenzi uzohamba kahle, ukuthi mengabe ngenza mhlawumbe imbeleko kwenziwa kanjani, uma ngenza into ethile, uma ngiyokwenza i-unveiling kwenziwa kanjani, so that izinto uzozenza right. We can use them for advice, we can use them also as ama-therapist. Mekukhona into engakuphethe kahle emoyeni, awuyi ukobhula, uyomtshela nje ukuthi I'm going through ABC, as a person, as an elder who knows i-culture, ukuthi angakusiza kanjani. Noma uthola ukuthi mhlawumbe khona amaphutha owawenza osubonile ukuthi kwaba yiphutha lokho, gogo ngicela ungisize, ngaphika ingane la kodwa sengiyabona ukuthi i-wrong into engingayenza, ngingenza kanjani ngokwesintu ukuze ngenze zonke izinto khona right. So asiyi ngoba sesigula kuphela, asiyi ngoba sesinomeqo, asilindi ukuthi kuze kunciphe induku kuye ngoba usuyofuna umkhulisa nduku. Siyaya nje even for i-therapy, ngoba umuntu akaguli ngokwenyama kuphela, sometimes siyagula ngokomphefumulo. And uthola ukuthi mengabe uthi uyaya kumlungu as a therapist, uthola ukuthi uzokusiza kodwa ngokwencwadi, ngoba bayazi i-culture yethu, abazazi i-background yethu ukuthi sivelaphi. Uthi umxoxela iy'ndaba zakini, naye adecide ngokwe-culture yakhe. So we must be careful lapho ukuthi let us not wait for umbhulelwa ukuthi siyothola ama-consultation. And njoba esho nje ugogo, even abaphesheya bayakwazi ukuthi basizakale. And umuntu ama-traditional healers, you don't, uma ufuna ukuyithakathela nje uyayithakathela, ungaya ngisho emakethe uyothenga umuthi wokuthakatha. We must sisuse le myth eyafika nabelungu abalaphi bendabuko ama-witch doctors. There's a difference between a witch, which is umthakathi, nenyanga, which is umlaphi. So we have to be careful ukuthi sisebenzisa kanjani into kanjalo. Bengisa ngikucacise nje lokho gogo, uzongitshela mekuwukuthi ngirongi, bese usinika nje i-advice yokugcina ukuthi what advice can you leave us with kuleli sonto before sihambe. Okay, Sister Nju. I-advice yami kubantu ukuthi imali yakho uyisebenzisa endaweni enjani, and uma ngabe ungahamba uyobheka kumuntu oyinyanga noma uyisangoma, angisho mina kuphela, khona iy'nyanga, kumele iy'nyanga ukuthi zikhona. Ingakho ubona ngesinye isikhathi
nabodokotela because kusuke kukhona into abangayi-understand ethi mabathi bayibheka uthola ukuthi lo muntu bese esibhedlela for 6 months uyabuya uthi bathi ababone nix. Ezinye izinto ziyadela ufuna ukwazi ukuthi okay gogo manje lento le ngoba sengenze ama-operation ayi-9 it's abnormal, akwenzakali ukuthi balokhu baye endaweni eyi-1 benze eyi-1. Funeka manje uphuma uhambe uyobheka ukuthi yingani ngenza ama-operation and angeke uzobheka kumuntu oyi-1 nje kuphela, uzosuka kimi uye mhlambe kubaba uMnguni, sokubaba uMnguni mhlambe uye kubaba uShabalala, then uyabona ukuthi labantu bakhuluma ngento eyi-1 kusho ukuthi ngiyalidinga isizo lesintu. And another thing uSister Thenjiwe ukhuluma iqiniso makathi asilaphi nje kuphela, siyadinga nokuthi efonini ukusebenza kakhulu ngayo uma ngabe ufuna i-counseling. Abantu uma befuna ukuzibulala they don't understand ukuthi siyakwazi ukukhuluma nale spirit. Umuntu azozibulala akaveli nje athi ngifuna ukuzibulala ngikhathele, kune-spirit amandla nokumbonisa ukuthi useless, awuna life, akunanto ozoyenza, bona ukuthi njani, thatha le ntambo uzikhunge uyibulale. And labo bantu laba badinga ukuthi azibuze ukuthi why ngizibulalela ukulamba kanti ngaje ngalamba before ngimncane, ikhona into engayenza sengimdala. Omunye umuntu ufila ukuthi ngiyi-failure, ilife yami ayihambi kahle, ngifundile nginayo yonke into but indoda ayingiboni. And then labo bantu badinga ukuthi sikhulume nabo, kube abosisi noma kube abomama ba-understand ukuthi mamela lana uyandlula. And sometimes ngiyajabula vele ama-therapist mawakhona, but sometimes ithi ngithi uyayokhuluma naye ikhona nje leli zwe eli-1 alikhulumile le-English awu-understandanga kanti kulapho kade agayida khona, then uyabuya uthi lo muntu lo kuyafana. Iya kumuntu okhuluma ilanguage yakho noma okhuluma yona i-English akhuluma isintu njengami azokwazi ukuchaza ulimento ozakhuluma naye. But the secret one awufuni ukuthi vele sikhona izinyanga sibiziwe ukuthi sizosiza abantu, siyaphela ngemali nje kuphela ukukhuluma nenyanga. Ezinye izinto sizibizela ukuthi fanele sizilungise without imali, sibizela ukuthi senze umsebenzi wethu. The more ngikusiza the more ngiphola, the more abantu baba ne-understanding, the more nami ngiyakhula edlozini. So for today. Thokozani. Thokoza gogo, siyabonga kakhulu. And once again nazi inamba zagogo ulanga libalele, ngicela niyithathe abazoyidinga. Kodwa ke i-video lena sizoyisave, so it will be available. You will be able to watch it and take all the information oyidingayo. Thank you so much, guys. I am so sorry ukuthi I could not answer ama questions enu wonke, but we tried to answer as many as we could. And next week we are here. Next week sizobe sikhuluma ngendaba yedliso nendaba yesilwane, ukuthi yini umehluko phakathi kwedliso nesilwane. But thank you so much gogo, ngiyathemba ukuthi sifundile ukuthi fanele sibe careful indaba yamasalamuzi nje, yonke lento yokuthi sithelwe ngamadumu ntongazi uyibone kwelinye izwe. Thina esithelwa ngamadumu, sidliswa iy'nyoka thina eSouth Africa ngobani sifuna umcebo oseduzane. Even into nje seyidlala ngathi ko-TV, izinto eyi-encourage-ayo ukuthi nje hhayi fanele ube nomkhovu ukuze ube nemali. Lezo zinto fanele sazi nje ukuthi izinto zobumnyama, whether we like it or not. Fanele let us work hard, uklina izinto zakho, uklina iy'ndlela zakho, ayikho imali ozoyithola ngendlela yobuthakathi. I love you guys. I will see you at 9 o'clock. Abebebuka izolo, we ended up doing a different show because we had a problem with our guest uMangaliso Mhlongo. So we're gonna try today ukuthi sixhumane naye. If not, we are just gonna have fun. But I will be seeing you at 9. Thokoza gogo, thokozani emakhaya.